Kanega dega nalari news. Idon ban walan sepi, yaki kato ganigi kubor badon kam, jonga tayo. Kasang Khasi Student Union Southwest Khasil District negasngi ka apu pratrik nailur hapo gajing lam jong samla forward man nongram President KSU Southwest Khasil District kralek ban yakendo ka kongsi kharkongor DC Southwest Khasil District naga benta bandawa seu by lutsan shaki longying juk inriumut kinong shnong jong kashnong maujai diblangat hak apot syarong umsaw ko wati hiang kabadan hak thain warsan lingdo kat bagidang tumu banjam sesilyang ko wa hak step jong ka apu artrik mentau benai Hakan ni gajing yakundu nakaliang jong ke KSU kelapan pau bak sorkar kade ban seu bailuk san shekini kilong yeng dak ba pensyong nong rem bakini ki nong shong kilhab ban kam ni ka wa dak gajing bom ban se markim don dak wai pat kalinti yak bakin le cheyo shahan nakaliang jong di siru klai tho ban nakaliang ki board district ken sa shim khia halor gajing seu bailuk san shekini kilong yeng ba ma dikini ki jingja basngosi dalai punya kendo ya deputy commissioner juga sampai selesai Ba haka jini kedu jini kelong ba mi la ra ki akli ki mat kabangi la personal sport la shaka disi jin sampai selesai kaban kom kelong ba ban siu ba luksan na ta ki tu di long yin di bayeng jin tu rewot di baladun ki jigem auto sini namar kumba namar da ka ba pension norembu namar ba kun di palba tu ko snong ko tu dong thai ju ki nyot li snong ko ju tu ga thai ki haban kami ba itu bawa wala pren ke jinhe nomar ba la ra kileng chenu ru la galong le gio le khat le don kan tar da ki haban kam da ji bom man se mar ka tu de tangka tu hi kalanti ya ka ba gala ban tempoi ki sa silang ba tempoi ki sa ka cakar ba ki itni pakar ba bor sek bi de ban tempoi nan ta ban je ai jingarap ya ki ne kelong yen ki ba mat ha ba kum ka ni ga apot ha ka ba ki bahim juki la du ga jigem tanah kadau jom katu gajija haka apa artre bat kawai lu kamat kebangi ngapan snow golong ba kebangi ihi ba kadang gaji tua ba mangga por jom katu ga convert ya ke balasna la ba ko face BADO jom ga BADO te naglanjungi la kantu borsek mar kumbalong menta ko nai ba ala ba gide konsep haka ban maramot itu bentai bat susuru naglanjungi ni la kanturu ba kumbalong menta napo kene jaran sabut naranjang kadon ka skin di MGSY bat hanen jong kato ga convert ke batua bani manakani dalam ba kadon ajisa kadon ko ni jingken ya balaman na ba ka skin di MGSY te nagalang juni ni tentu berstep ba di perstep sa ko jingken kanang ba kanang jai isu mani smart ba kantam ru ba undai tangkata ban maramadu itu convert nomor minum kuat kumaseng bagi i sempat ba kum kini jinja ba susi nang ja hapo jika dapat kai